Wah nih, ntar dulu guys, ini suaranya kesek-kesek aja nih. Aman gak nih? Coba cek. Kok bunyi ya? Kenapa ya? Tes, tes. Kenapa sih headsetnya nggak bener? Dulu guys. Ah, parah. Cek, cek. Ah, parah. Udah lah, nggak usah pakai headset ya guys. Cek, cek. Ah, parah. Udah lah, nggak usah pakai headset ya guys. Cek, cek. Capek, cok. Gak usah pakai headset lah. Tes, tes, suara kedengeran. Tes, tes. Tes. Oke. Tes, tes. Alright, alright, alright. Kita streaming lagi ya kan. Bermain apa? Sebut game-nya, sebut game-nya. Bermain apa? Sui. Alright, kita main Sui. Oh iya, ini kan katanya nih udah ini ya. Tuh, final battle ya guys. Kalau kita lanjutin final battle nih, gue mau coba rekrut dulu kali ya, yang belum. Ntar gue buka guide dulu ya. Ini sengaja potret tuh biar ini ya guys, biar apa namanya, biar gampang lah gue. Oh iya, katanya bentar deh guys. Bentar nih. Katanya ada lagi yang bisa direkrut tahu. Bukan ini deh. Tuh. Lu mana guys? Lu. Oh bukan di sini deh, salah gua. Di atas guys. Di atas apa ya? Lupa gue juga. Sini ya? Iya nggak sih guys? Oh, bukan, ini Blade Post bro.
Apa mau berurutan dulu guys? Si Doga udah belum sih? Doga belum ya guys? Kita dulu. Kita masih banyak banget yang belum dapat guys. Dromon segala macem. Ntar kita ke ini dulu gak sih? Ntar abis itu kalau udah mau final battle banget baru kita inian ya. Belanja-belanja guys, butuh ini banget soalnya. Item gue nggak nyentok item dari kemarin. Nih baca dulu. Coba ya, gue lihat YouTube dulu ya. Tennis Star ini siapa nih? Ada berapa Tennis Star? Banyak banget ya. TNI cuma satu sih. Bentar ya, gue cari dulu nih di HP satu lagi. Nah kelihatan sama lu pada. Rekrut TNI Star. Kok TNI Star. Suikoden Tier Christ. Aduh, nya 2 lagi. Emang ada Tier Christ 2 ya guys? Oh, gini aja searchingnya ya guys. Bentar dulu guys. Recruiting Suikoden Tier Christ. Tier Christ PS2 ada guys. Gue baru tahu. Nih Namna guys. Oh Namna ya. Tar dulu. Nih Namna, kita ke atas. Oh iya, ke lantai 2. Ntar kita ke lantai 2 dulu ya guys. Ngomong sama Namna. Terus ngapain lagi nih ya? Gue sambil lihat video ya di YouTube. Oh iya bisa nih guys. Dua ya? 2 apa 3 sih? 3 ya? Nih ke sini. Terus kita ke pojokan ya. Ini gue belum kebuka anjir. Apa itu isinya guys? Nih, ya nggak ada lagi. Tadinya ada tau di sini. Nggak ada ya guys. Apa namanya? Nggak ada ya? Kok nggak ada ya guys? Kemana ya? Bingung gua. Nih coba ya. Ini ada nih, bentar. Gue ngeliat channel YouTube dulu. Nah, kalau di YouTube tuh bingung ngeliatnya gua. Sumpah dah. Gua dia main Pokemon nih sekarang nih. Mana sih Suikodennya?
Ini dia, tar dulu guys. Ribet banget ya. Ini kalau dari YouTube tuh ribetnya gini guys, lama. Nyarinya doang. Kok nggak ada sih ini? Nah ini mah tulisan ini nggak dong. Kayak gue kelewatan deh. Wustum. Jalan udah. Aduh gimana lagi? Baca aja gak sih guys? Pusing anjir. Yovel gue udah ada belum guys? Cara ngeliatnya gimana sih? Nih, Suikoden kelemahannya begitu anjir. Sebenarnya ada sih yang kalau di Suikoden 2 sama 1 tuh ada ya kalau salah kayak detektif gitu yang masih tahu kita siapa yang belum direkrut gitu loh. Ya walaupun gak kelihatan orangnya, seenggaknya ada caranya gitu. Suikoden gue 2 108 gue. Cuman ya dapat true ending aja. Belum ada nih Yovel. Yovel nggak ada guys. Mana nggak ada? Oh ada deh. Yovel Morin. Ini Numnu ini loh. Numnu belum ya guys. Ini udah Numnu. Peleca. Peleca ada nggak guys? Peleca. Belum ya? Peleca. Oh, habis guys. Peleca. Join with Dromon. Nah ini Dromon nih. Apa kita kesana lagi ya? Bentar guys. Gue kepo dah. Kita ke Ninesis lagi gak sih? Kepo gue, kepo. Sumpah kepo. Keponya orang kepo gue. Apakah kalau ini ke skip? Gak bisa. Harusnya kan sih bisa ya 108 ya, kayak apa sih namanya? Di sini lagi. 108 kayak apa sih? Suikoden 2.
Coba ya. Coba gimana sih? Males lah. Tiga ini guys katanya. Oh shit, dia kemana nih? Middle Spring. Ular laut coy. Was a hole. Aduh, kayaknya nggak bisa kerekrut deh dia. Apa gue salah pilih ya waktu itu ya? Aduh, ini bener guys, kesini guys. Gue lupa lagi. Alah, buntu cok. Laju lispir. Lah, kok there was a hole. Kita cari hole. Aduh, ini nggak ada repel apa ya? Bete banget anjir. Bete banget bro. There was a hole. Ini gak sih? Bukan ya? Buntu bro. Apa sih? Sumpah banyak banget ya. Buntu. Apalagi nih? Kemana lagi nih kita? I don't know. Lawan aja gak sih? Sekalian nyari material anjir. Coba kita baca. There was a hole doang tulisannya. Scorpion hide bro. Ke atas dulu lah. Ih. Godspeed talisman. Ini ada kotak-kotak baru gitu ya? Aduh, gue lupa.
Hole-nya mana? Gue lihat. Ini nggak dapat apa-apa guys. Dapat medicine doang. There was a hole katanya. Mau meh. Bisa nggak sih nggak ada? Gue pakai cheat tapi biasanya ada di Cita sih guys. Gue belum pernah pakai. And I don't know, please take me with you when you go. Gue jualin aja ntar. There was a hole guys katanya. Hah? Terus? Nah, ini gue masuk nih tadi. Oh bener nih guys. Bener terus gue. Nah tadi gue habis dari sini ya. Apa? Enggak sih guys. Enggak ya kayaknya. Please take me with you when you go. When you go. Amazing. Oh Scorpion ini tuh. Take me with you when you go. Oh, take me with you cause I'm so done with this planet. Ya Escape Pilot. Songong lu gue liat. Take me with you when you go. When you go. Where to go? Nah, ini dia bro yang gua cari. Apa sih? Take me with you cause I'm so. Ada kapal kok, tenang aja. Clippers waiting for something to do. I don't know, it may take a little time, but just sit tight.
Terus ini apa ya guys? Substat dulu gak sih? Nah terus kita ke Samsung. Si ini sih gara-gara si Numnu ya. Numnu tukang bohong anjir. Star barrier nih. Veleka, Dromon sama Sebek ya. Kalau dapat berarti dia ngikut nih. Tinggal Doga. Take me pirates and I on in a match. Waduh, gue lagi bawa yang jelek lagi. Ntar dulu nih, hold on a second gak sih guys? Gue belum setting soalnya. Oh enggak nih, cukup udah. Masih guys, kita jurus gak sih? Cause I'm so done with this to white trust. Lu pukul aja dah. Lu strike back. Parting shot deh gue. Gue nedai gila. Ih, gak ada rasanya, mending pukul biasa anjir. Ikut kita guys. Let's go. Bisa kok semua berarti. Ih gila ya, disuruh
Balik sendiri bentar guys. Bikin rokok dulu. Take me with you cause I'm so done with this planet. When you go, maybe we can dip to the mothership and make it blow. That is not a rainbow. Take me with you when you go. PR banget ya baliknya sendiri anjir. Boleh nih Scorpion ini. Mahal guys harganya. Scorpion Height. Cause so done with this planet and everything. Take me with you when you go. Whoa. Take me with you cause I'm so done with this planet. Scorpion Height. Happy inside your UFO. Take me with you when you go. When you go. Wow. Baru nih guys. Ya nggak sih? Take me with you when you go. When you go. Maybe we can dip to the mothership and we can make it blow. There is no turning back, the pack is packed. Balik, jual dulu deh. Take me with you cause I'm so done with this planet. Jual dulu deh. Salah anjing. Jual aja deh. Jual aja guys, males. Udah Preston guys. Jual aja lah. Ya dead school banyakan di situ. Tapi ya bodo amat lah. Gue jual aja guys. Malas anjing. Kein dulu.
Kita turun gak sih? Di situ save. Kita ke Doga guys. Nazu emang gue punya ya. Ntar cari Nazu dulu guys. Oh Nazu tuh yang ini gak sih? Good Nazu. Katanya dia bakal ke headquarter guys. Salah. Bener deh, Fort Art. Gue kira gue mau ke Fort Art. Lah after searching guys. I got some work you'll really like. Find somebody in Is the Rarohenga. one you want? Oh iya banyak ya. Misiin dulu gak sih? Is the one you want? Looking for action. Siapa nih? Let's see. You've made up your mind, right? Icas Who doang can I guys. send? Ini bener gak sih? Berapa hari guys tadi? Who can I send? So what will it be? Berapa hari? 10 day. Coba gue cek dulu gak sih? Who can I send? Let's see. Gak boleh ya. Serve you right. Udah ya, berhasil ya. I got some work you'll really like. A new assignment, huh? Rarohenga. Let's see. You've made up your mind, right? Find out about the Dora background. Cek. Who can I send? Foto apa aja ya? Sendiri aja dah. Who can I send? I gotcha. Want to see some other jobs? Are you done? Satu-satu dulu ya. Kita turu aja. Langsung rekrut 3 tadi ya. Berhasil gak? You got a quest report waiting. Wow, you're the best. Oh gagal ya. Here's your reward. Gagal guys. A new assignment, huh? This the one you want? Let's see. So you'll take on this quest? Wanderer. Kotupa doang dong. Tuhulu. Kotupa.
Ini aja dah. Let's see. I gotcha. Want to see some other jobs? Sehari doang lagi See ya. you later. Habis itu misinya habis guys. Sepuluh hari apa sehari sih? Cause I'm so done with this planet. Oh masih ada ternyata. 8 hari lagi. We got a thank you. Have a look. Wow, you're the best. Kok pretty bad anjing? Here's the reward. A new assignment, huh? This the one you want? This the one you want? This the one you want? Steven Greyrich dulu gak sih? So you'll take on this quest? Who can I send? Wah banyak banget ya. Boleh deh Dio. Boleh. Who can I send? Merah oke. Resna oke. You've made up your mind, right? Dia Dora oke. Lufais oke gak sih? Oke deh. Kitsul oke. Lutau boleh. You've made up your mind, right? I gotcha. Want to see some other jobs? Ada lagi? A new assignment, huh? Get rid monster. Let's see. So you'll take on this quest? Oke boleh. Oke kita sendiri yang kesana. Oke. Nah masalahnya kita kemana nih? Oh langsung guys. Oh monster yang kemarin. There it is. Let's immobilize it. Yuan. Gak ada damage aja. Oh ada. Wah sakit anjing. Gue lupa bawa Erin dulu ya. Lu heal deh. Wah sakit banget anjir.
Ih, nggak ngeheal. Oh, baju ini kopitas. Nah, ikut dong. Nah, gitu dong. Ini di mana Nostalgia? Ini di mana, guys? Herbal medicine. Ini masuk kota nggak sih, guys? Iya ya, tempatnya scribe. Glow beat. Set, kayak nggak habis-habis gitu hutannya, gila. Iya guys, kayak nggak habis-habis aja hutannya anjing. Nyasar kah gua? Sepertinya aku nyasar, guys. Cabut aja. Apakah ini nyasar? Oh, come on. Nyasar guys kayak. Gila, langsung keluar gini. Gue boyerin lah. Apakah kastil gue makin gede gak sih? Ini perasaan gue aja, Pak. Tuh headquarters. Ntar dulu guys. Gua ini tuh kosong member gua. Erin. Nah, gua nggak mau ini ya, gua nggak mau skip guys soalnya takut lupa. Oke, udah rekrut lagi ya. We gotta thank you. Have a look. Way to go. You sure worked hard. Here's a reward. 50.000. Way to go. You sure worked hard. Here's a reward. Kaya gua. Oh no. A new assignment, huh? Gak ada lagi kan udah. This the one you want? Roro Hengga. So you'll take on this quest? Oke, boleh.
Aduh, jalan sendiri lagi. Conduct a manhunt. Rorohingya. Rorohingya, guys. Oh my god. Kita ke Rorohingya. Keren ya namanya Rorohingya nih. Kayak kalau kayak kita aja yang jalan sendiri itu misi yang buat rekrut deh, guys. Gue tahu deh kayaknya. Hah? Bisa petir anjir. They gonna die, bro. School ya, dapat school ya. That's cool. Kayak gue tahu kemana deh. Kenapa ngejar ke situ sih? Kenapa ngejar ke situ? Find a Rorohingya man. Sakit ya. Gonna die, bro. Gak dapet apa-apa lagi anjing. Hah? Masa setun lagi anjing.
Dark Stone guys. Loh, apa benar kesini guys? Kayak enggak deh, salah deh gua. Kok miss ya? Menjelang ajar dia malah ini guys, malah memperkuat pertahanan, nggak jelas banget ya. Rorohingya di sini lumayan ini soalnya batu-batuannya mahal guys, dijual bernilai lah. We gonna die bro. Ini di mana ya, gue lupa lagi guys. Ini yang baju, yang baju besi itu loh guys. Nggak sih? Gak sakit. Ah, ngapain itu dia? Nggak guna deh. Oh, guna deh deh. Anjay, kayak gue baru ngelawan dia deh ya. Peace God. Tadi. Iya di sini guys, sini. Nah, nemu kan? Gue heal deh. Let's go. Let's do the go. Ini diinjek dia lagi. Oh, miss ya guys. Ada robot di sini loh, keren juga.
Tembak terus bang. Kenapa dia naik apa sendiri? Ada gadis kecil katanya. Kolo bro. Iya maksudnya kan tadi depan ada cabang nih guys. Gue gigit palanya. Bisa kabur lagi anjing. Kenapa sakit banget ya? Gila Marika diincer bro. Anjir, cepet-cepet banget. Please jangan gonoda ya. Aduh mati. Nah gitu naik level. Gak bisa kabur guys, sumpah. Oh yang ada ininya gak sih guys? Wah gila sakit banget bro. Mati. Oh enggak. Healing wave loh. Kenapa ngincer pada ke situ ya? Santai guys.
Tinggal mati gajil. Kok bye-bye? I'm Rufa. Hah? Dia tahu loh. You come too, mister. Let's go. Udah nih guys. Dinas dilawan lagi. Tak, ini disini tahu deh. Wah, sakit banget sumpah. Demi apapun ya sakit banget anjir. Diincer mulu ya. Lantai guys. Cause I'm so done with this planet and something can everywhere. Wait, gila lu. Seribu bro, gila. Kok naiknya pada cepet-cepet banget ya? Perasaan si Mamat kalau gue diganti kenapa mereka naiknya cepet banget? Dapat apa nih? That's cool. Aduh.
Dapat apa ya guys? Take me with you when you go. When you go. Maybe we can dip to the mothership. Gila ya. Ngincer ke dia mulu. Parah coy. Ini kesian banget diserang mulu. Dapat apa ya? Custom Southern. Angkat ruby. Angkat ruby bro. Habis baterai lagi anjir. Bentar. Pot gua habis. Cause I'm so done with this planet. It's such a don't be gue masih nge-lag kan aman. Aman bro. Gue udah rekrut berapa orang nih? Take me with you when you go. When you go. We gotta thank you. Have a look. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. Aku kaya. Ada misi lagi A new kan? assignment, huh? Nggak ada guys. Are you done? Inside the UFO, take me with you when you go. Maybe we can dip to the mothership and we can watch it blow. There is no turning back. The pack is back. Kocak. Oh, terus doga nih. Ntar dulu guys, ini dulu ya. Nyantai aja, nyantai streamingnya. Inside your UFO, take me with you when you go. Take me with you when you go. Take me with you cause I'm so done with this planet. Such your UFO, take me with you when you go. When you go. Oke, kita cari rekrutan lagi guys. Doga. Oh, gue mau ngetes dulu gimana sih. Kita ke TH dulu ya. Kita udah ngerekrut berapa orang berarti guys? Bajak laut 3 1 7 ya. Ke TH dulu gak sih guys? Ini tahu si Naju.
Old Doga, right? Old Hermit. Ini apa ya? Yang atas sih pasti. Nge-save nggak sih guys tadi? Biasanya kalau nge-save, nah muter-muter gitu. You bet, let's go. Udah langsung ke gunung guys. Itu Vela, bukan Velas. Ya kok di mana sih anjing? Terus udah. Gila sakit-sakit banget ya laptop ini. Terus kita balik guys. Take me with you when you go. Ada ini lagi guys. Kotak, berarti di sini ada sesuatu nih. Oh bukan nih. Making magic blow. There's no turning back. The fight is back. Ini mulu gue kayak Saiful Jamil. KTH lagi kah? Lah kemana dia anjing? Taruh dulu guys, gue ngeliat dulu deh. Rekrut Doga. Doga Suikoden. Kok Gorno? Gak ada lagi guys. Gimana ya? Gue malah gak ngerti kalau nyari di ini. Search for. Ntar dulu, di sini nggak ada ya guys. Kita disuruh nyari. Suruh nyari Doga kita. Ini Nazu. Aduh, nggak ada ya.
Ini senjata di sini ada guys. Ya saw doang anjir. Apa di ini ya? Gak di sini guys, gak di sini guys. The pack is back. Jalannya terlalu berputar-putar, jalannya terlalu berputar-putar kakak. Aku ingin kakak. Take me with you when you go. Kemana ya guys? Ke atas kah guys? Aduh musuh banyak banget sumpah dah. Sumpah demi apapun anjir. Oh fucking hell mate. Aduh kok Marsina ini. Nah ini dia. Siapa guys? Siapa dia? The Force of Light, Dark Calling. Ruuka dis. Naksir sama kita. Hah? Terus? Maksudnya gimana sih guys? Terus kita lari, terus men, males banget masuk beginian tuh, males nih dungeon. Apakah kita harus ke sini guys? Enggak kan? Enggak ada peti baru. Ada tuh, berarti ada sesuatu nih. Emang itu mah nggak bisa dilihat ya. Naga nih. Gila langsung mati tapi ya. Apa juga gua. Aduh, lizard skin doang.
Udah habis ya. Search for Nazu. Kita disuruh cari Nazu, guys. Kok nggak bisa ya? There is no turning back, the back is back. Ah, come on lah, bro. This is gonna be fucking hell. Ini mah emang belum pernah gua ambil ya. The pack is back. Lagi root lagi, guys. Maksudnya apa tuh? Wah, ini apa, guys? Banyak banget lazuli root ya. Kita coba dulu. Kalau ini mah ini buntu, guys. Gak ada sesuatu. Ah, gila banyak banget dah. Ini tembus kemana, guys? Tadi dulu. Kayak gue belum pernah kesini dah. Hah? Dulu gue keluar, guys. Oh, bener. Apa sih masuk lagi? Nggak jelas dah. Yun, yang bener aja loh. Elah. Bener deh, bro. Kenapa gue larinya ke sini ya? Sini lagi bisa gak sih, guys? Nggak hilang, anjing. Ntar ya, nasinya di mana, guys? Searching Nazu. Nazu nggak ada. Kok nggak ada sih, guys? Apa kita harus balik ya? Balik ke rumah nggak, guys? Coba cari lagi deh.
Pit Nazu. Coba ya kita balik dulu ya. Searching Nazu guys. Nazunya mana anjing? Come on, Nazu. Are you freaking kidding me? Come on, Nazu. Oh my. Balik aja kali ya, baliklah ya. Nggak tahu gue Nazu di mana. Apa langsung ada misi ya? Coba kita balik dulu deh. Nggak ada guys. I got some work you'll really like. Ah ini dia. Nah ini dia nih. Ini dulu ya. Let's see. Nggak ada lagi kan yang lain? Search for Nazu. You've made up your mind, right? Bener kan untuk gue balik dulu. Purpose. Di mana dia? Anjir quiet. Tidur lagi jangan-jangan. Oh. Oh, Nazu tuh cowok aja, gue kira cewek. Hah? Terus kita ke sini, guys. Musuhnya yang kuat gitu kayak biar gue grinding, guys. Wah, di sini, Cok.
Balik guys kita. Balik kan? Tadi dulu misinya udah selesai. Oh udah. Alright. Oh ada Doga Manazu. Dia strawberry juga. Gila denial dia loh, nggak percaya. Ini apa ya guys? Oke, rekrut lagi dapat Nazu. Kita ke Doga nih. After Doga leave, exit the queue and enter again from. Oke, kita keluar nih, exit. Terus katanya lewat floral. Mana Flora? Oh dari sini. Terus kita kesini guys katanya. Nah ini dia si lebay. Let's go, Doga ngikut. Rame guys, rame. Kastil kita rame nih. Ini fan Mailover nih, Mailover anjir. You got a quest report waiting. Way to go. You sure work. Here's your reward. Udah, ntar dulu, save dulu. Ini satu lagi ya, ada misi satu lagi soalnya guys. Iya nggak sih? Hey, great leader. Salah. Want some work? Snow Fairy. This the one you want? Satu dulu ya guys. This the one you want? Yang bintang satu dulu lah ya. Let's see. So you'll take on this quest? Ntar dulu guys, gue ini dulu.
Is that true, motherfucker fucking kan? Is that true? Maybe I will, but not today. Satu misi lagi ya guys, sabar. My Fat Lover anjir. Good looking man. Nah terus udah guys, kelar anjing. You got a quest report waiting. Way to go. You sure worked. Here's your reward. Dapat duit loh padahal. A new assignment, huh? Udah ya guys, Are you done? let's go. Gue udah ngantuk ya. Gila gue orangnya nggak bisa begadang lagi nih. Oke guys, gitu dulu aja. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.